time minon la vela win cái hi edi tàu song cái nia Sakawrhmuituai mountain, and we have हम लोग आ गए हाँ hello man, welcome to Tlang. Sakawrhmuituai Sakawrhmuituai. Mizau malum Malam. đâu upload khẩn là Very much good. Mizo malam. anu am lutup Lutup. have you learned the words that I said cái trong riêng lùng lùng mấy tôn râu râu san talma say bom ngang mấy hay mình clear on hey Sakawrhmuituai tlang ania flower lo hun lai kha ni wangin amoi lem lova ro re ruwa chuti lai chonin karil ruwa ron zo ka chu ka soi tum tak zo ka chu hey kan nu ma hi hey bol lo hi ti hianin kan thil leina kan pai zelme ni achak lo ka hian helai hian hei tan bol lo bom renga hai ta hian tan hal fai mai turnia ta hianin tan bol lo bom a oma hai ta hian pai mai turnia ta chunin hei abula ta hianin an pai fu teu viau maya na khoi hmuna po hian iti mai tiang bol lo hi a vel vervurani ain hlat lo te reng nang heng te hi hilaya bol lo bom nen khanin hian a bol lo zong a khosa kholo zong le ati enge mo zong hian kanom tlat zelmeya ti hianin kan han thu khom velani ka ringan han thu khom velanga khan thilan eyanga an eina akha an pai top mai ni turani adik hian adik lo reng hela hi zun in ania ta po hian han en chinela zun in te po hi hela hian wine eng wine nge lampang oma chuan kan zung mai tur ni ta ni ta hian kan zung mai ang khu chu kan zun ani lo reng zun ani mi alo ni zun mai tur ni zun ina chuan hei kan nu mai ani tlat zel mai hi enge achan niang o ti hi karil ru om thin ani The team, Advocate Rudrojit Pohonto, Director Simiran, very good day over there, George is there, and ठीक ठाक em tu na kan na hi Sakawrhmuituai tlang ania ei kan huang hianin kan thian te pani Assam lama tangin na lokala filmmaker ten nia tinan mani hi pakhat film star ania pakhat so director ania simile abu ten nia chuanin Mizoram a hianin tian rong kala engtini mo thopui dan te kan lo ngai to dona voina hianin kan han len kol pui ania kan project a chuanin nakin zela angeni thoho dan te pokan langai to chowanga engtin taknge kan thoho ang ti kha chu kan la soi chiang lem lawanga hun la thil tur angai tai la thome hei kanan enang hianin Sakawrhmuituai tlang ania helai mun hian voi khat kalna ania nuaman ti khop maya keni pokan voi khat kalna chu ni lo na in anuama thalak hin bansan hlei thelowa tin helai hi nakin zela po tourist te pon la kal zelang ni danga po kan thian hun dang dang mi te pon la kal zelang chunga chuanin helai mun te po hi han tlo pui ve te po tha tin helai hi han en lok tai la boxer team nen helai bor hi en tai la hei thil moi lo de mai oma helai hianin hei bol ho bom oma bol ho bom ni lo bol hon pai nual mai helai khu hei hi amoi lo wani ram dang mi te na kan mel Mizoram mel an lo mu dan tu rakha amoi lo wa chula chuwang chuaning tu te na mo an tin to kan ninga ya khu nakin zela khoi hmuna po kan kalna hmuna pianga kan nom nok te hi bol lo bom om ani chuan kan payenga om lo ni pon enga ni fel fight ta ka tia mun khat deuh lek la ya da kha kan chin than tur bo ni ing ka ria helai hi Mizoram mel na zelania Mizo chawin kan tlo lova mun sang sang atangin state sang sang atanga local te an local thina wangin chulai chu kan ram thil hu kan le ang te hi avon file avon that konga
Tron kan lak zel Hello te po chome. everyone. Hello both of you. Both the cameras on the back of the cameras. So we are here today. This Tlang Park, right? Sakawrhmuituai mountain, and we have climbed at a very high altitude. We together, the POXO team and Strides team from Assam, we are here for a picnic now. And let me introduce you all. I am Abu Farbiz, and I am also an advocate, Rudrajit Mohanto. You can see me in our upcoming mega serial, Order. Thank you, cameraman sir, Wakil Sahab. Okay, thank you very much. We are very fortunate to be here, and we are very happy and satisfied to be here. Thank you all. Hello everyone. It is a wonderful place and a wonderful time to be here in Aizawl, and we are at the Sakawrhmuituai mountains, and it's a breathtaking view. We actually had come as tourists, then since we are Strides is into line production now, so we wanted to see the places and do a little bit of recce here, and this is amazing. I think more and more people should visit Aizawl. This is so beautiful. We are here with our friends from the POXO team. POXO is a wonderful movie directed by George, who is there taking the behind the camera, and we are both from the Order team, which is a mega serial coming to you on Rangani channel very soon, and the POXO team, we wish you all the best, and yes, we love Aizawl. Cholbuka cholpot. Cholbuka cholpot ati rek to mai ni. Cholphur nga mo. Hey cho in mga yo ma tlo nger le ba ya. Khoi mo. An kalian em. खुद का हो या दूसरा का हो, जो They might get divorced now. डाइवोर्स का सिग्नल कौन सा है? Hey, intention han intention han ti le char char nga ni ka. पैकेट सेकेट बने लो Kapulok. Te hianin khoi mo. Nè, hay anh rin ton na hi a tha nge ni jok do na he mi chung sang a hi o. Ti chuanin hetila ya hay politin ti te han sui khom tru ho hianin. really for Angen tum ve. girlfriend Yes. or who loves and hates Mm. each other. It is for any bonding that should be forever. Hang te hi amoi lo e ram dang a chon om lo le sin mala dro. Van om lo hey poi rin om ve de hle ka nga. Thang mấy thầy với cái gì hay mê đi ngày đám đi lâu lắm. Anh ti về ngay anh đúng ngay nè anh uang thuang thì nó anh ti anh đi cái ring mò, kami ta cái số nó ngay in ngày về đàn. Thì lấy nó có cái suy về đón lại được em. Đủ lâu mò. Nó mà cái chân cái này nó sẽ có mùi tuổi tlangah khá thì mấy cái cái nó tủ rồi chú có mùi tuổi tlangah cái khá cho in thà thì mấy là có gì ngồi ra mày là लेकिन इंडिया रिकॉर्ड तो पक्का हो सकता है। एक ही साथ इसीलिए तो मेरा बायोग्राफी लिखा है। मैंने 1 by 1 शादी करने वाला आदमी नहीं, मैं तो समाज इसीलिए तो वाले एक बाहर वाले रखना ये सब नहीं। मेरा तो गया इधर भी प्यार होते, मैं शादी कर नहीं सकता मेरी बीटिंग में, लेकिन लाभ अंत में क्या हुआ, वर्षों पहले प्यार के लिए मैं के साथ कितना दिन प्यार होने के बाद ये शादी किया? मैं तो बहुत 4-5 साल तो हमारा जो आर्टिस्ट है Yes. रेडियो सरजी एशिया मेरी एशिया में इनको क्या था? Itil ken ka, itur nga ka na itur.
Ni te po kaya terus. Shalawan. Sometimes hiding is good. Yes, absolutely. We know, but it's not crowded at all. Kan ai thei to rang lom tu ta chuanin के वजह से मुझे स्पेशली दे रहे हैं एक्सक्यूज मी लिसन टू मी व्हाट आई विल से ओके थैंक यू RC. ngai tharo wain hi ke mani pokso film team ponlam tang mizoram ponlam assam tang miss simile miss mr farmis anlo lenga anrualin picnic pain heta kanlo oma thir tu jongjong sibai ka book che mizo tong thiam lo chung ko lo tong chu bangin min lo se thiam mula sar mingte kan advocate in asoyang in engemo tete soi katuma nakina relo ten huwa kepo mizo film thar siam ka tuma kami chungchanga ka thiante he kemani team ho kha rualin inti limnan engemo ka soyanga diklawa ni chuan min se them don nia ni jana kan director sir Jos in soyangin Okay. pokso don gunu tin whatsapp alojia ka khamia khan hindi achon sairi kantia kalau soidon ni मेरी मुट्ठी में आइजोल ही नहीं मेरी मुट्ठी में आइजोल ही नहीं पूरा मिजोराम है क्योंकि पोक्सो डॉन गुनु डॉक्टर किंग मेरा नाम है वाह और आगे हमारे दोस्त भी आप आए हैं आसाम से आप भी मैं चाहता हूँ दो शब्द आप भी कहें कुछ बोलिए ना So now I am sitting with the team of Pokso, the Mizo film, which is going to be viewed in YouTube, right? yes OTT apps. So I am very fortunate and lucky to sit and have the picnic time, especially with Sir King Guno, thank you and he has played the role of the Pokso Don. yes Right. yes So I would like to request Sir King Gunuda to tell a dialogue from the film Pokso. जरूर Yes, over to you. रिलैक्स बेबी रिलैक्स जानती हो मैं कौन हूँ यहाँ का शंकर दादा मैं यहाँ का डॉन हूँ Wow. Nice. Pokso will rock. Right. मेरे डायरेक्टर ने मेरे एडिटर ने मेरा रोल बहुत सारा काटा हुआ है Right. नहीं तो इतना अच्छा रोल इतना अच्छा डायलॉग था क्यों कर रहा? लेकिन नहीं सिचुएशन ही ऐसा हो गया था इसीलिए हाँ सोसाइटी में तो ना हाँ। मूवी में तो हमारा पूरा मिला के 2 घंटा का ऊपर हो गया हाँ इसीलिए तो time- समय के अभाव से Time ज़्यादा हो ऐसा हुआ नहीं तो मेरे दोस्त आपको अच्छा डायलॉग सुनने को मिल रहा था फिर भी- लेकिन आई प्रॉमिस यू Yes. नेक्स्ट पिक्चर में हमारा पोक्सो टीम जिसमें काम करेंगे Correct. आपको अच्छा डायलॉग जरूर मिलेगा उसमें भी डॉन में मैं रहूंगा डॉक्टर किंग ठीक है. I would also love to. I would also love to be a part of your next project. एक बात बोलूं मैं अभी मैं जब आ रहा था एक लेडीज ने मुझे पूछा अरे सर आप तो बुढ़े हो गए ना तो मैंने क्या कहा बताऊं आपको बोलिए प्लीज. क्या जवाब दूं यार तुझे तेरे सवालों का जवाब क्या दूं यार तुझे तेरे सवालों का जवाब वाह वाह वाह. अभी तो मैं जवान हूँ बुढ़ा होगा तेरा बाप बढ़िया दिया. Nice, nice. तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मारे मैडम गालों पे जाइए बालों पे नहीं गालों पे जाइए बालों पे नहीं
वरना बहुत पछताओगी। कोई मेरी जैसी लड़की मुझे चाहने लगी तो तुम बहुत पछताओगी। अरे वाह। बोलेगा ना, हाँ बोलिए बोलिए। सफेद होगा मेरा बाल, हाँ काला होगा मेरा नीचे। वाह 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 वाह। ओए ओए ओए, ओ हम बैठो लोग। नो मेरा ग्लास निकल जाएगा, छुपाया हुआ ग्लास निकल जाएगा, ऐसे करेगा। ठीक है ना, मजा आया। You are an RJ. So, can you tell me your name? Yeah, hi, I am Simi. My screen name is Simi Ryan. So, Simi, how is Aizawl for you? Aizawl is amazing. Aizawl, amazing Aizawl. It's so serene, so lovely. I am just enjoying my time here. So, how do you see this place? This Sakawrhmuituai, tlangah. Yesterday I went to visit Solomon Temple, then Lemon Park, and then Falcon Village. Today I'm here, and each of these places, are so wonderful. So you are with nature. So, and I'm a person of like who loves nature, to be amidst nature. And yesterday was less exciting than today, because today we are here with all of you. That is why it is all the more fun and excitement. So it's just beautiful. The whole place is so beautiful. Yes, it is. Swan? Sir Georgia? And especially because I am with the film fraternity. I belong to films, and I am an actor and a filmmaker. And it's really a wonderful opportunity to be sitting with actors and filmmakers from Aizawl. So it is Likewise, yeah, it's a wonderful moment. Precious. 個隧道就cameraman 喺面淋車咗。It's such a pleasure to be able to sit with a filmmaker. It's always a dream for me. And yes, I'll be following your steps. Right? Basically, I had been to Aizawl earlier, but this time we thought of coming here as tourists, and then because we are also into casting, we have our company Strides. So Strides is into casting. We are into casting coordination as well for pan-India projects for Bollywood and for films from South India. So I was in touch with basically Eddie. Eddie is a wonderful actor. I was in touch with him for some time. Yeah, he is the Mizoram Singham. and he's the first person, whenever I send out a casting call, he's the first person to respond. And he always sends his auditions. And I hope that some wonderful opportunity will come his way very soon. And this time that's why we thought that we will go and meet some actors from Mizoram. And also, since Strides is into line production, we thought we should see the beautiful landscape here and, promote it more for people to see from all across the world, that how beautiful Mizoram is. Yes, it's such a beautiful place. So Yes, yeah, yes. we don't want people to not know about this place. And have you learned any Mizo language? No, George and Eddie were very kind to give us some phrases which we are trying to memorize, and so we will learn very soon, because we are also contemplating on maybe some project in which we can bring together actors from Assam and Mizoram together, and we do something really, some amazing stuff, because I can see so much of talent out here. And
and together we can do wonders, I guess. And I think we can take our projects, our films, and our feelings. Films are always feelings, right? So we want to take our feelings, our films out to a global audience. So I think it's high time that we should come together and do something. Can't wait to work with you. Yes, yes, it will be nice. It will be wonderful. Okay, one last thing. Which sentence do you want to learn? I'll teach you. I love Mizoram. Mizoram hi ka mangai. Mizoram Hi ka mangai. mangai. Mizoram hi ka mangai. Yay! A round of applause. Thank you guys. Love you. Với này hianin Sakawrhmuituai tlangah kan picnica ano ATM Sir George nuam ka tia voina hian ka lom thu soina tur tam tak oma hei bikin voina ka somna ngai pui moi nei ka bula ignesi kan nawe mai engkima ka nawe mai ani radio RJ ani boka chuang le thina hi ka soilang nge thina aron kala chunga ka lom le tin hei goti lama tang kan pi le pute Bollywood le South Indian lama casting director bikin he ta miss simi hai lo ti sela o mi zo tong te point thiam to nia tlem chu chon sarabua he ta he rom boka anni hi helai hian kan program te ngai poi moi na nong kalwang wanga ti chuan hei abikin pokso hin lo she ve ni tun ha pokso movie kan an ti chu ka trailer ten lo wen ve a nge promotion chung chang apo thei to min chu puya min fak saka tan chung apon kolom le chin thei an mani ho ne ra voin nia helai muna picnic type pa meeting kan an nei thei ringot po hi lomom ka tia next apo Mizoram pum huwa pangte pon casting call ten laron neinga Bollywood ta lu theina chance te mizo nge actor actress te tan po lian takin hun alom dona hun tha ka alaron in her chuak dona ni chu thanzel theina tur lai kha chulai te po chu kanan ti hei picnic type in po takin nuam ka tia tin mason na tur po zel tura ngai la mizo film movie lama tui mi te tan voin hun kan man hi hun thatak min ka sia chu jong chu ne mai te se engki ma hian ka lo me hun thatak min pe a ni chunga kan lo me ole tuna an soyang khanin miss simin an hian kanin tre kan shriat na ri to a engtin nge miron shriat dilai tak chu ka thiam chi lo wa kan lein zo chi lem lo boka Bollywood project omre na hianin audition hi titur hianin miron du sak thina ke mani ti ve thiang zong ang chi kha kan tel ve theina tur om ang chi khanin miron du sak thina miron thon thina ni kum chu dizat mi chu kan du chu tiang khatiang chu tiang chi age nge ni tisang sanga kha miron thon thina chu audition te ka tia mai ka chu thon le thina voi tam tak ka ti to ni chu tiang chuanin in mulem lo hianin kanin shem ema kanin nela teng khanin mani po khanin Mizoram anong kaldon thute in mudu thute ron soya teng khanin kan pokso team kan director Sir George hi ka shila ani hi tikhan loin bete o ka tia ka boy ema wangin an loin bia teng khanin anon kala rom hanna te kan siama teng khanin meeting hi voi khatna hi Sunday tlai khan kan nei to a teng khan eng mon te kan han bot saya ngeni kan han soi howa malak zel dan turte kan kal zel dan turte kan han soi howa kan hlimtlang em maya nuam kan tia mizo actor eng moza kan kal boka tin pokso mi kan thian te actor thote kan suai boka teng khanin rom hanna kan siama voin hi thole ni ania cholni kan meeting ka thole nia outinga picnic type kala chu tiang chonin hun man ho te kan duwa voin ni hian Sakawrhmuituai tlang kan kala heti hianin hun nuam ta kan manga anuam kan ti ani ten anni pon kan lenga engtikai mo chuan project mumal te uzok te po kan la nei tura ngai taila tiang chuanin kanin po na hi athuk tel tel ani tikha ka han soi du ni ta sela voin kan hun man hi nuam kan ti hle kan hlimtlang tikha kan soi du ni chu Coming to Mary lalrat kimi ni atam zo cha Mary kimi tin min shia nga a chen zo min she lo mai thei boka
tun tha emo thale ve lai hanin charity movie kan movie thar hi alo chak ve do na chu run moi app sa en theina do na chu min lo thir sak ve nge don ya chan hei bo in nia Sakawrhmuituai tlangah hei uedi te Sir George te haunen Miss Simi te hei bidang tang te nen Dr. King Dr. King te nen Sakawrhmuituai tlangah kan kala hei hunwam tak kan mga Miss Simi te asama chang te tihan non kal bang ma ni mu theya kan te hi kan lom ma chú anh em mấy trong công ty cái thiam lâu em mà mình lâu sẽ thiam đón nha cái là đâu bằng một cái tụi nó hiện in Sakawrhmuituai tlangah ei thei ang kan ei ani ti fin ten pa ya chuanin hei kei pu me da ma asarang te ke ya miss po hei I made the egg curry, huh? egg curry नहीं चाहिए भैया भाभी ने जो चीज बनाई था ना उसको इधर में खुशबू में अलग ही है ये बात तो है yes we'll stop mixing up everything There's one more box. और वैसे भी ना अब अंदर दादा चटनी तो दिया है तो ओ He's only happy video. रोटी है ये नहीं यार आपके लिए रखा है मेरी जैकेट किंग छोरो का तीसरी पूरी हैข้ามุ้ยฟังก็ติดเลือดที่น่าSakawrhmuituai tlangahข้านี่บุหรี่จงจ้างข้ากันสวยตัวกันนั่นก็ละบุหรี่เต้ตั้มตักไม่ดูน้ำมันนั่นไปอ่ะตัวนายเราให้นุ่มมากันนั่นเทียนสังอ่ะบุหรี่บอมบุหรี่เต้กันนั่นไปนุ่มไม่ถึงนะแต่ที่ซิมตัวละที่ไอตุกันแค่กันนี่ชวนก็รอมากันแค่น่าออกมาจึงจะจุดที่เฮียนินผลิตที่น่าหันดาข้อมีละหันหัวนี่ละหมอเอาไปน้ำมันหันไปละเอาไปตัวแต่นั้นไปเวลไม่อย่างที่น่าหันน้ำมันแล้วมันนี่ปนหันน้ำมันหันกันไปไม่อย่างที่หาซาปอนี่หรือว่าที่เฮียนินเทนไม่ถูกนี่จุดที่ไล่ชวนินมันช่างโหลดเต้กันออกมาให้ไล่มันโหลดเต้ปอกันหันกันละบอลเราปาร์เตอร์ตัวเมียปาร์สองปาร์มอยเราชีอันเรานี่เวบกะเตียงเฮียนินติสู้ไทยตาเซลามีเฮียนินกันนู่นมาฮีเราไฟเวกโดนอันนี้อารมณ์เพียรตัวระเตะที่ไฟตัวระเตะรอยอาคานี่ตัวชินแล้ววะข้าวังข้านินกันที่นั่นโตกับเฮียน sanitation ลำพังที่ไฟลำพังที่ตีละที่ข้านินกันที่เทวิกไม่ตีอาคากันเรียลรัวมตาเซลาอัดชัวร์ไหมลอนดอนเต้นกัลเวดอนี่ให้ลอนดอนWe're getting the whole thing, no? No! Don't pull this side, huh? Left freestyle. Sipir. This is recording going on. Now ready for photo. Okay, I'm ready. Ayu. I almost Video record kora? Now, Poxo bole ko main bar order. yeah. Yeah, video recording is going on. Say Poxo once and we'll say order. Yeah, you recording is going on. Okay. Say it 1, 2, 3 and Poxo! Now, go. Order. Next, GNF Rocket. Butterfly Garden. Kal ngai mi lova. Kha kan soi kha. Heta hian nei pangpar rom na nia tin nge bol hlom thei. Pangpar in a sing lo ra hi mo. Pangpar in a sing lo. Le ai ti la ngai teng hi mo nga ting hey kan soi mol kha khu zubur ni om tak royal steak
thì thế bật lọ hết thế rồi stack về thấu anh ấy thì nghe lại ô cần muốn quay mò về thế bộ hi ta hiện in hay thằng à quan thu bằng part chỉ sang sang anh xin à part check chụp mấy nè tan deal ni om ta ko om boka à part check chụp bằng part môi tắc tắc in chút thì lại cho nên hay mình dục lộ tu thế hiện in thì hiện in bol lọ kan nút chia tất giờ mấy nè hey hi anh ấy thì nghe thì hiện nó ổn trên ô han har sát lâu nên à chân chú anh ken hay hi lâu ken ta sẽ là anh cần làm ai nè giang tua anh muốn lụa ngay rồi nga à giang tua muốn lụa ngay rồi ken khâu ul sam lệ dọc hiện tại pop thì khan à tị lệ thấy vết tua ngay thì hiện nên à lệ vết thấy tua tiền hay anh ken na anh ấy mà giống giống anh ấy tour ken na KFC thì pop anh cần làm mà cho nên à bể tên lavang à chết anh lavang mà sẽ anh hẳn ấy dâu ta chết hẳn mệt khổ sẽ là muốn po lụa to lâu tin ari na po lâu phát to mà sẽ cắn nút xiết tất tất này mặc cái tiếng ngồi ngồi bà thầy rồi hơi tệ bà rồi hơi tệ bà thầy anh tia Hello. Hello. We are trying to break this. Hello. True. The biggest one. À xin là môi to này, à môi về đâu bốc em này.